For today's vlog, kakain tayo ng breakfast. Kasi kakagising lang namin ni Dudong. Si Dudong tapos na kumain ako. Ngayon palang kain. Kape tayo. Hi sa lahat ng team. May galab shout out. Malinis pala kamay ko, guys. Kain muna tayo. Yesterday pala, guys, bad weather. Mag-uwan siya niya sa Pikas. Na tornado sa may gani, wala naabot diri sa amuang lugar ko. Kung naabot pa, loy kay mong payag. Ang amuang katong yung Walmart na pinupuntahan ko, guys, nasira. Lakas na tornado, buhawi kahapon. Kain sa lang kuha kaya wala dyan ko'y content ay need dyan kayo ang premiere ba mga unta ninyo. Migalag shout out admin, all admins and founders sa lahat ng team. Ang anak tapos na siya kumain yan. Nagita na sa doon yung kao, no? Yeah. Ano? Ako nagluto. Laki na. Susukay hangin Japon. Malakas ang hangin. Tapos magyaw-yaw lang takwa para taas-taas at ng kwanda. Ang mga balay sa Pikas, may gay, wala siya ginabot diri. Kating guba Wami nag-expect ato nga moari ang tornado. Sige, warning. Palaging nagwa-warning ang cellphone namin. Yun pala, nandun na. Naglandfall na pala ang tornado sa Manning. Thank God, wala rin dyan na naabot diri sa balay. Yung payag, uy, umaya ba sa mong balay? Kape. Dala na ni paniod to. Dala na ni paniod to, mga bay. Pagkatapos nito, linis na. Alam niyo na. Migalab shout out Team Taralets. Kape. Ano siya, beans ni siya nga gisubakan ako bukog-bukog sa baboy, guys. Kami siya. Gamit na lang. Midala na sa lamisa. Uy, ati-hay, uy. Walang ati-ati to. Barako to. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
Kuan ako duwa. It's too cold for the swimming na, for swimming. Exercise ako guys na. Kasi kaya kung anak eh, kaon. Ani? Naguman na ni, maglimpyo. Bukay nanay. Nak, you want to say hi, guys? Come on. Hi, guys. Come on. Say hi, guys, dali. Na ako, Robert. Na, count ta, uno. Na ako makulit na bata, guys. Say hi, guys, dali. Say hi, guys. You want to eat again? Say hi, guys. I got coffee on it. Ayaw na. Pagbuha ko, nagwat sila, oh. Nawa, nagwat sila. Na hi, Tita Maki. Na hi, Lolo. Nagsamok-samok na ako. Nag-vlog ko na. Si Isay gamay. You want to drink coffee? Try. It's good? Lami, say, lami. Say, init. Say, init. Hala, nag-inom siyang kape. Diba? You don't like it? Huh? Nalami kaayo kape. Na, kape. Na, lami kape. Yummy cup. Yeah. Nalami kanon. I try to Count be count. Count. Uno. Count be. Na aso. Na iro. Na iro. Na dog. Iro. Ayo, paglangas kinag-eat. Nata sa table. Say, kape. Na. Na kape. Init. Na. Na kape. Init. Ano, inom og kape. Ina, hot. ina, init. Say, init. Say, init. Nalikaon siya sa iyang kuan. Say, init kaayo. Na kay mag-clean si mama after eat. Hawa na guys. Kaya mo bala eh. Ayaw. Imong dog, oh. Dodong, your dog. Nak. Iro. Ang iro. Waa. Iro. Tudluan ako Bisaya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and nanawag excel, kay. yeah. Push and pull, Taga never Florida. repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, Sa may taga Florida, look eh. back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Nanawag taga Florida, guys. Ano na isa? Ha? Dan ako kumain, guys. Sarap ng kape ko eh. Kawan nun gapon sa gawas. Pagkita ko sa inyo sa labas, guys. Ha? Guys, nandito ako sa labas. Kain gapon panahon.
Nadagom gihapon. Basta ang mga bagyong clouds ay mababa, guys. Yan na yung sign na magkaka-tornado. Delikado sa buhawi. Nya. Kusog kayong hangin. So let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gapon. Don't let somebody Cloudy. take your time and your worth. Just focus on yourself first. Mga sa layo na mo. Time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. So, ayun na nga, guys. Tapos na ako kumain. Kapis ako. Mega love shout out. Yung Carolets, yung Emila, The Avengers, yung Maswang, yung Sisila, Gabriel. Mega love shout out kay Gold Merlin. O, na shout out na kita. Maki Variety Vlogs, all admins and founders. Happy bakasyon na pala natin bukas. Today is our last week sa premiere. Sa mga uuwi ng probinsya, ingat sa biyahe. Kasi mahal na araw. Mabuti yun maka-spend ng time sa pamilya. More videos. Sa mga OFWs dyan, ingat po kayo palagi. Mabuhay kayo. Yun lang po. Salamat. Thank you for watching. Size channel. Bye!